Reka dutangire tubasuhuza mwebwe mudukunda mukadukurikira umunsi ku munsi aha kuri televiziyo yanyu mukunda muri benshi. Turabashimira mwebwe mwamaze gukora subscribe, tuje kubagezaho amakuru mu Kinyarwanda, akaba ari amakuru agezweho muri aka kanya mu gihugu cy'u Rwanda. Aya makuru yacu ni munyemerere tuyahere mu Biryogo. Ahangaha ni mu karere ka Nyarugenge, aho umwana w'umukobwa w'umunyeshuri wo ku kigo cya Kigali yaje gufatwa ubwo yaramaze kwihekura. Ahangaha yaramaze kwihekura, polisi ndetse n'inzego z'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze harimo abaturage n'irondo bakaba bamufashe ubwo yaramaze kubyara umwana akamuta mu musarane. Mu makuru yacu turababwira yuko kandi umwana wari umukozi wo mu rugo yishe uwo yareraga agatoroka, kuri ubu ngubu yashyikirijwe RIB ndetse akaba yatangiye gukorerwa dosiye. Mu makuru yacu turababwira kandi ko umugabo witwa Edouard w'imyaka 48 wo mu karere ka Rwamagana yishe umugore we w'imyaka 33 witwa Nyiranizeyimana Claudine. Uyu nguyu akaba yamwishe amuhora ibi ngibi ndetse n'ibindi tutababwiye turabibasomera mu makuru yacu, akaba ari amakuru yo kuri Keti Zone, amakuru agezweho muri aka kanya. Kamba umwanya wo gufata kugira ngo mukore kuri subscribe ni ubwa mbere muturebye, ariko kandi natwe tuze tubagezaho amakuru yacu ku buryo burambuye. Tubahaye ikaze mu makuru yacu, akaba ari amakuru agezweho kuri aka kanya. Twababwiye yuko mu nkuru yacu mu karere ka Gasabo umwana w'umusore wari umaze igihe kitari gito yakora akazi ko mu rugo yahitanye umwana munize, akaba yamwishe ndetse nyuma yo kumwica agahita atoroka. Uyu mwana w'imyaka 18 akaba yarafashwe na RIB ndetse dosiye ye ikaba yashyikirijwe ubucamanza mu rwego rwo kugira ngo akurikiranweho iki cyaha cy'ubwicanyi. Uyu mwana uvuga ko yari yakoraga akazi ko mu rugo, abazwa ku bijyanye no kuba yarahitanye uwo yareraga, avuga yuko uyu mwana ngo yaje kwiyanduza bikamubabaza cyane ndetse bikamurakaza, akamuniga, yabona azanye urufuro cyangwa se urufuzi akamuramiza amazi ariko bikaba iby'ubusa agapfa. Mu ijoro ryo kuwa kane nibwo iri bara ryabaye. Uyu mwana agerageza gutoroka ariko afatwa n'inzego za RIB. Nyuma yuko ashyikirijwe RIB ndetse nayo ikamushyikiriza ubugenzacyaha, akomeje kugenda yisobanura ubwo ku bibazo arimo aragenda abazwa, ariko ahangaha yamaze kwemera icyaha. Ubu ngubu kuri uyu munsi rero dosiye ikaba yakozwe ndetse ikanashyikirizwa ubugenzacyaha hariya ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruherereye mu kagari ka Kibagabaga. Ubwo uyu mwana yemeraga iki cyaha yavugaga yuko yagikoreshejwe n'umujinya ndetse kandi akaba yaragikoze kuko uyu mwana ngo yari yiyanduje bikamubabaza cyane, ngo yaramunize bitewe n'umujinya, abonye azanye urufuzi agerageza kumuramiza amazi kugira ngo arebe ko yagaruka ibuzima. Ntabwo ariko byagenze, ahubwo umwana yaje kwitaba Imana. Ubu ngubu rero urukiko rukaba rukomeje gukurikirana uyu mwana w'imyaka 15. Aramutse hamwe n'iki cyaha akurikiranweho yahanishwa ingingo y'107 yo mu itegeko ry'u Rwanda nomero 68 yo kuwa 2018 ivuga ko ikurikirana uwakoze ibyaha ariko kandi akanahanwa n'ingingo ya 54 mu gitabo mpanabyaha cy'u Rwanda, ari ryo rivuga ku mwana ukora ibyaha ariko akaba atujuje imyaka y'ubukure. Ahangaha ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Kibagabaga, akaba ariho aya mabara cyangwa se iki cyaha cyakorewe. Mu makuru yacu twababwiye yuko kandi tubagezaho inkuru ivuga yuko mu murenge wa Nyarugenge wo mu karere ka Nyarugenge mu kagari ka Biryogo hari umukobwa w'umunyeshuri ukurikiranyweho gukuramo inda akihekura umwana abyaye akamujugunya mu musarane. Ibi ngibi byabaye mu ijoro ry'urukerera rwo ku itariki 19 y'ukwezi kwa 12 2024, ubwo uyu mwana w'umukobwa wigaga ku kigo cya Kigali yaje kuba atwara inda ndetse inda ikagera aho ivuka, yaje kubyara umwana ngo aramufata amupfunyika mu mufuka aragenda amuta mu musarane nk'uko byemezwa n'abaturanyi be.
ubwo iyi nkuru yaje kugera hanze, abaturage batuye ahangaha baje guca igikuba banahamagaza inzego z'umutekano harimo irondo ndetse n'ubuyobozi bw'akagari n'umudugudu, baraza babona uyu mwana w'umukobwa koko ameze nk'umuntu waba wabyaye ariko habura umwana yabyaye. Uyu munyeshuri yaje kuba yabyara umwana ndetse akanamujyana kumuta mu musarane. Inzego za polisi, ubwo ikinyamakuru bwiza.com cyakoraga iyi nkuru, cyasanze inzego za polisi na RIB ndetse n'ubuyobozi bw'ibanze bwa hariya muri Nyarugenge bwageze aho iri bara cyangwa se aya mahano yabereye. Umwana w'umukobwa uvuga yuko ngo afite imyaka 17 ndetse na nyina we ukaba yemezaga ko uyu mwana afite imyaka hagati ya 17 na 18. Byaje kugaragara mu irangamimerere ye yuko yujuje imyaka 21. Umwana wabanje kubihakana cyane ndetse bakanaterana amagambo hagati y'urwego rwa polisi ndetse n'umubyeyi w'uyu mwana, aho bagendaga bapfa ingano y'imyaka y'ubukuru y'umwana w'umukobwa afite. Mu bigaragara byo uyu mwana w'umukobwa yakoze iki cyaha asa n'uwakigambiriye kandi kikaba kimuhama, nubwo atari yagihamywa n'urwego rw'ubutabera. Ahangaha ubwo amakuru yakomezaga kugenda ashakishwa, bamwe mu baturage babajijwe ku bijyanye n'aya mahano yabereye hano mu kagari ka Biryogo, bavuga ko uyu mwana w'umukobwa ngo asanzwe yiga ku kigo cya Kankigali mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, ngo ariko akaba yari amaze igihe ameze nk'umunyeshuri wataye ishuri, dore yuko agaragara nkaho yari yaramaze gukurirwa n'indananirwa kujya kwiga. Abarimu bagerageje kuba bahamagara ababyeyi b'uyu munyeshuri, ngo ababyeyi baraje ariko ngo ntago bigize bagira icyo bakora ku myitwarire y'uyu mwana yari imaze gusa naho igaragara yuko itakimeze neza. Ngo mu bimwe mu byo abarimu babajije umubyeyi w'uyu mwana harimo kuba umwana adafite uburere kandi akaba agaragaje nk'ugenda ata umurongo w'ishuri. Umubyeyi ngo yagaragaje nkaho ibi bintu ntacyo bimubwiye kandi nta n'ikintu abyitayeho, biza gutuma abarimu bareraga uyu mwana nabo bacika intege ku gukurikirana ubuzima bw'uyu mukobwa, dore yuko ngo mu buryo busanzwe agaragara nk'umukobwa ukiri muto ariko ngo wigize ikirara. Ibi ngibi nubwo byabereye hariya mu Umurenge wa Nyarugenge ho mu karere ka Nyarugenge mu kagari ka Biryogo ahazwi nko mu Marange, uyu mwana w'umukobwa we avuga yuko ngo iyi nda yaje kuba yayiterwa n'umwana wa executive, atagaragaje neza niba ari gitifu w'akagari cyangwa se w'umurenge. Ubwo inzego zagaragazaga iki kibazo zose zari zakubise zuzuye kandi zahuruye, umwana yaje kuba yafatwa atambikanwa n'urwego rwa polisi ariyo ishinzwe kugenza ibyaha RIB, imushyikiriza ibitaro bya Muhima kugira ngo abanze yitabweho ubundi ajye gukurikirana iki cyaha. Nitwa Cesar, mbibutsa ko mwakora subscribe kuri channel yacu KT Zone, akaba ari umwanya w'amakuru arimo aragenda trending hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu makuru yacu twababwiye kandi yuko turi bubabwire ku nkuru y'umugabo witwa Edouard Biserende wo mu murenge wa Mwurire mu kagari ka Bushenyi. Ahangaha ni mu mudugudu wa Ruseke ho mu karere ka Rwamagana, ukekwaho kwica umugore we amukubise isuka mu mutwe. Uyu mugabo witwa Edouard Biserende w'imyaka 48 ngo wari umaze igihe gito ashakanye n'uyu mugore, ariko ngo mbere yuko baza mu gihugu cy'u Rwanda babanje gutura mu gihugu cya Uganda, aho bavuye bakomereza mu karere ka Bugesera. Nyuma y'icyumweru, mbere y'icyumweru kimwe cyari gishize, bagiye gutura muri uyu mudugudu wo mu karere ka Rwamagana. Ahangaha ari naho habereye iri bara. Uyu mugabo Edouard ngo yarabanye n'umugore we mu buryo butagaragariraga buri wese yuko bafitanye amakimbirane, kugeza ubwo amwivuganye bikaza kugaragara yuko uyu mugore yapfuye. Abaturanyi b'uyu mugore harimo abagize umuryango we bavuze yuko mu gitondo cyo ku rukerera rwo ku itariki 19, ubwo ni ku munsi w'ejo ku wa 4, ngo bashatse uyu mugore baramubura ndetse bafata n'igihe kinini cyo kumubaririza mu baturage, ariko ngo nta wigize amubona, dore ko ngo inzu bakodeshaga yari ikinze, ikirirwa ikinze kandi uwo mugabo batamureba. Ngo nyuma yo kubura umuntu kandi bakabura n'amakuru yaho yaba yerekeje ndetse n'umugabo we agashakishwa bakamubura, ngo baketse ko aba bantu baba
nta cyiza cyababayeho kuko inzu ngo bakodeshaga yari ikinze. Haje kwigirwa inama yo kwica urugi bagakingura bakajya kureba uko babiketse. Rero bagezeyo basanga ngo uyu mugore witwa Nyiranizeyimana Korodine w'imyaka 33 yamaze gushiramo umwuka, ariko bigaragara ko yishwe ndetse akubiswe isuka. Uyu mugabo Edouard Biserende wamaze kwivugana uyu mugore ngo akimara gukora ayo mahano mu rukerera rw'ejo mu gitondo yahise acika aratoroka. Cyakora inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Rwanda zimufatira ku mupaka w'igihugu cya Uganda. Bikekwa ko ngo yarasubiye mu Bugande aho bahoze batuye mbere y'uko bimukira mu Bugesera, ndetse akaba yaramwishe. Akibazwa ku by'iki cyaha yatangaje ko ngo uwareba imibereho y'urugo rwe ndetse n'umugore we ngo atakeka ko hari harimo ikibazo, ngo ariko nyamara bari bafitanye amakimbirane atagaragarira buri wese. Uyu mugabo aramutse ahanwe n'iki cyaha yahanishwa ingingo y'ijana n'umunani yo mu gitabo cy'itegeko rigenga imyitwarire cyangwa se code penal, igitabo mumbabarire iyi nkuru. Aramutse hamwe n'iki cyaha yahanishwa ingingo y'107 ho mu gitabo mpanabyaha cy'amategeko agenga u Rwanda muri rusange. Uyu mugabo Edouard ndetse n'umugore we bari batuye ahangaha muri Bushenge. Umuyobozi w'umurenge wa Mwurire ari we Zamu Daniel yavuganye n'umunyamakuru w'igitangazamakuru cya Bwiza, aho bavuganye akagira byinshi amutangariza ku by'uyu muryango, aho yawubwiye ko uyu muryango utari usanzwe ufitanye amakimbirane azwi n'inzego z'ibanze, ngo dore yuko bari bimukiye muri aka kagari ndetse no muri uyu mudugudu mu gihe kitarenze icyumweru kimwe gusa. Uyu mugabo avuga yuko mu kagari ke ndetse no mu mudugudu wabo ngo nta kibazo cy'imyivumbagatanyo higeza ku rupfu ngo cyari cyarongeye kuhaba, usibye ngo aya mabara n'amahano yazanywe n'aba ngaba bari bamaze kuhatura. Nk'uko Zamu Daniel umuyobozi cyangwa se umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwurire abisobanura, ngo n'abaturage baho ngaho bavuga yuko uyu mugabo ngo agaragara nkaho atarafitanye ibibazo n'uyu mugore, bikaba bikomeye cyane bibaza icyateye kumwica ndetse akagera naho abikora nk'uwari wabigambiriye, dore ko yamwishe mu gitondo cya kare ndetse agahita anakinga inzugi zose agatoroka akagenda. Dukomeje amakuru yacu turababwira yuko bamwe mu barastamani bo mu karere ka Rubavu bari banditse ibaruwa isaba akarere ka Rubavu ko bakigaragambya ku bw'amagambo Apotre Paul Gitwaza, uyu nguyu akaba ari na dogiteri, yari yavuze ubwo yigishaga ijambo ry'Imana mu giterane yari yakoreye muri Australia, akagereranya abarastamani nk'abantu bafite itorero ariko ngo rya Satani, ngo n'ibikorwa byabo bimwe na bimwe ngo ni ibikorwa by'urugomo, ngo nta cyiza bagira. Ubwo yabyigishaga akangurira abayoboke b'idini rye, yabasabaga kutitwara nka bariya abantu b'abarasta, dore yuko ngo bidakwiye kuba haboneka umwe mu bantu bakora hafi y'igituti cyangwa se agatuti cyangwa se uruhimbi rwo mu rusengero, ngo agaragara nk'umurastamani, yaba ngo yaradefirije cyangwa se yarakaraza imisatsi, ngo akaba yambaye amadeshire n'ibindi, dore ko ngo ibingibi bidapresenta neza umuntu w'umukristu, kandi ngo ari ibintu yakabaye aharira abarastamani bo kwa Rastafari. Nk'uko yasobanuye akavuga ko afite amakuru ahagije ku kijyanye na Rastafari, imana yakomokaga muri Jamaica. Avuga yuko ngo iyi ari imana y'abemera, ariko ngo akaba ari abemeramana bashingiye kuri Satani. Nk'uko rero yigaragazaga atya, abarasta bo mu Rwanda bo bahise babyandikaho inkuru ndetse banandika ibaruwa nini cyane yanditswe n'uwitwa Steven ngo uhagarariye abarasta bo mu Rwanda, ayishyikiriza ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu, basaba ko bahabwa umwanya bagakora imyigaragambyo y'amahoro yamagana imvugo ya Apotre Dr Gitwaza Paul, aho bagaragaza ko yabaharabitse ndetse akanabandagaza. Ahangaha bakaba baragereranije Paul n'umuntu ushobora kubangisha abaturage ndetse akanatuma abaturage batinya abarasta cyangwa se abarastamani muri rusange, bagahabwa akato muri sosiyete kubera ko Paul ngo yaba yarabaharabitse kandi gashobora gukomeza akanabangisha abaturage nk'umuntu ufite ijambo
ijambo kandi uvuga rikijyana. Nk'uko akarere kakiriye ibarwa katesheje agaciro ubusabe bwabo ndetse kanabakurira inzira ku murima yuko batakigera babaha umwanya wo gukora imyigaragambyo, kuko ngo itsinda ry'abarastamani bemera imyemerere ya Rastafari hano mu Rwanda ngo ntago urugaga rwabo ruzwi, ngo ndetse n'itsinda ryabo cyangwa ishyirahamwe ngo ntago risanzwe rizwi, ngo baramutse bafite iryo tsinda n'urihagarariye ngo barandikishije muri RDB bazwi bafite n'ubuzima gatozi, ngo nta kabuza rwose bahabwa umwanya wo kujya kwigaragambya. ngo ariko kuri ubu ngubu nabo ubwabo ngo ntago bazi ngo iki kigo cyangwa se iri tsinda rihuriye kuki cyangwa se rikorera hehe. Ni muri urwo rwego rero abarastamani bo mu Rwanda baje kuba bagaragarizwa yuko badahawe uburenganzira ndetse batanemerewe gukora imyigaragambyo nk'uko bari babisabye. Mu byasembuye aba bagabo harimo kuba baragereranijwe n'abakozi ba Satani, nyamara bo bakazamura ibendera bavuga ko hari indirimbo nyinshi z'abarasta, aho bifashishije indirimbo ya Bob Marley aho yaririmbaga avuga ati urukundo kuri bose, cyangwa se bakanifashisha indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye harimo nka Together as One cyangwa se dukoreye hamwe. Ahangaha rero bo bagaragaza ko bakomeje kugenda bavuga ubutumwa bwiza, nyamara ngo leta nyinshi ntago zigize zibumva, dore naho bigeze abanyamadini ngo batangiye kubibasira. Impungenge z'aba barastamani mu Rwanda ese zaba zifite uruhare ki mu kugusha icyizere cy'abarasta ku buyobozi cyangwa se ku idini rya Zion Temple rihagarariwe n'umuyobozi waryo mukuru Apotre Paul Gitwaza? Ahangaha ndabaha umwanya wo kugira ngo musubize uko mubyumva muri komenti. Ahangaha ni kuri televiziyo yacu KT Zone. Nitwa Cesar Ndayisaba Theogene. Aya niyo makuru twabagejejeho, gusa mu makuru dukomeje kubategurira turababwira yuko muri video yacu ikurikira tubazanira amakuru menshi arimo aravugwa hano hirya mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda ndetse no mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Na makuru ari bubimburirwe n'ingingo z'ingenzi ziba zikurikira muri video yacu ikurikira. Ntago turi bujye kure ku bakunzi butuntu n'utundi, ariko mbere yuko dusohoka muri studio reka tubanze tubasogongezeho kamwe mu two twabateguriye. Mu makuru yacu turababwira yuko muri Australia hari umuryango w'umugore ndetse n'umugabo ngo bamaze imyaka irenga 43 babana, ariko ngo muri izo nshuro zose babanye bakaba bamaze gutanya cyangwa se guhabwa gatanya ikizwi nka divorce inshuro 12 bongera basubirana. Kuri ubu ngubu bwo bakaga inshuro ya 12, ubuyobozi bwa banki imwe yari ishinzwe gutanga amafaranga ku muryango w'uyu mugore nkaho ari amafaranga yo gufasha umupfakazi, ngo yaje kuba iyimana ndetse inagaragaza yuko gutandukana kw'aba ngaba byaba byarabaye nk'uburiganya bwo kugira ngo bajye bahabwa amafaranga agenewe abapfakazi cyangwa se agenewe umugore watakaje umugabo, nk'uko bigaragazwa n'iperereza ry'ibanze ryakozwe n'iki kigo gishinzwe gutanga pansiyo ku bageze mu zabukuru ariko bibana ari abagore cyangwa se tuzi nk'abapfakazi mu gihugu cy'u Rwanda. Byagaragaye yuko ngo uyu mugore nyuma yo gutakaza umugabo we wa mbere yitabye Imana, ngo hari amafaranga yagombaga kujya ahabwa nk'umupfakazi usigaye, ndetse ngo yatangiye procedure yo kuyaka arayahabwa ku nshuro ya mbere. Nyuma yo kuyahabwa ngo nta myaka 3 yagiye icamo agashakana n'umugabo we wa kabiri, ariko nanone ngo bamarana nk'undi mwaka umwe akongera agakora divorce. Ku nshuro ya 12 rero akora iki gikorwa akajya kwaka amafaranga, dore ko yahabwaga amafaranga arenga 234 by'amadolari ya Amerika, ndetse aya mafaranga akaba yarafashe inshuro zirenga 11. Bavuga yuko ngo ku nshuro ya 12 yarasubiye kwaka aya mafaranga, avuga nanone ko atabana n'umugabo ari umupfakazi kandi agomba guhabwa ibigenerwa abapfakazi baba baratakaje abagabo bitabye Imana, ndetse iyi banke ikaba yafatiriye aya mafaranga ihita ibata muri yombi navuga ko bagomba kugaruza ibyo bahawe byose, kuko ngo umubano wabo biragaragara yuko gatanya baka ngo zaba ari imipango cyangwa se ari ubugambane baba bagiranye hagati yabo. Ngaye nguko rero reka mbashishikarize gukurikira radio ndetse na televiziyo yacu YouTube channel
yitwa KT Zone. Ndabashimiye cyane kuba mukomeza kugenda mudukurikirana. Haramutse hari ikibazo cyangwa se ubutabazi ukeneye ko twagukorera, duhamagare kuri telefone yacu 0788488409 cyangwa se twandikire hasi muri komenti uduhe igitekerezo cyawe, udutumira, udutabaza, natwe twemerewe kuba twahita tugutabara mu buryo bwihuse. Ariko kandi reka mbabwire yuko tubakunda, naho mukanya muri video ikurikira.